بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Hey Nabi, lalayo ng kasukalak wala guding ka pagunutis sa mga kafir sa mga munafik. Mataanas wala natatapa, matao wa maungangan. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Guunuting kasoy pigilah mereka apuun ko kadnan ka. Mataanas wala natatapa sugiin yung gulaw laan na kaipian. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Gusariging kaswalla ka makatatarutop swalla asumisya. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Da asing gayan wala amama sa dua apusose ko sembenian. Gudaniam beluya so mga karuman iyo wasi pengingiring iyo sirang ko mga inaiyo mga inaiyo. Gudaniam beluya so piamang waniwa mga wata iyo mga wata iyo. Giyutuman nakatero iyo wasi ibu ko mga ngari iyo. Naswalla igi tero ko benar. Buskanya ni dingguna na o kulalan. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Taloon yu kiran sa mga amairan. Giyuto itanto akauntol si ikwalla. Naudin yu katawi sa mga amairan na mga pagarin yu siran si ikwagama. Gumanga ginawa inyo. Nada adusan yu si ikumyaribat kanuron. Naugay na supimba ba o mga puso yu na tatapas wala na manapi makalimuon. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. So Nabi ilbiya patot ko kasi siapa ko miyamaratiyaya adi sa mga ginawairan gusto mga karumanian na mga inairan. Naso tutungan na yan, naso sabad kira ni lebiya patot ko kapangwari si ko sabad si ko kitab wala adi sa miyamaratiyaya agus sa mga muhajir. Ugay naso kang gulaw lain niyo ko mga ginawain niyo sa mapya. Na miyabaluyo to si ko kitab misusurat. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Nagwani na tiyari maamipun ko mga nabi sudiyan di Iran. Gupuun nerka, gupuun ko Noh, gusto Ibrahim, gusto Musa, gusto Isa, awataw Maryam. Gukuminawa kami kiran sa diyan di mapened. ليسأل الصادقين عن صداقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Kaipagi sa iyang kumiyamanuman so kiyato maniran. Napitigaran yan sa mga kafir sa siksa amali pedes. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Hei sumya maratiyaya, tadminyo sulimur kanu Allah.
Gua ni ang makaumar kanu sa mga tantara. Nasiyugo na misiran sandugo mga tantara ang mga malaikat adan yu tumaylay. Na tatapas wala na sugiin yung gulaw laan na pigilay niyan. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Gua ni namya kau masiran rekanu puun ko kapuruan niyo, gu puun ko kababaan niyo. Gua ni namya gila-gila sa mga kailay, gu iniraut sa mga puso ko mga bakarang. Gua ipapagerangan niyo sa Allah sa mga arangan. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Roo miya tiyuba sumya maratiaya gu kayong kung siran sa kayong kung sangat. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Naguni nagiteroon ng mga munafik gusto kiyataguan sa mga puso iran sa gdaman. Da indiin direktan wala gusto sugu iya narwar sa limpangan. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Naguni na Pitero o isa ka sa gurumpong kiran. Hitaw sa Yatrib. Da kederpaan niyo nakasoy ka no. Napapaguda sa salumpok kirang kung nabi. Giran teroon. Amataan na sa mga walayamin na mamamayas. Akna abauto mamamayas. Kada kadiyatiran arwar sa kapalagui. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Naukiya suldan siran puun kumbela-belaon. Orian yan na piyang nikiran sukapan ako to. Na imbagayran din to na da kitargiran roo arwar sa mayto. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. Nasabn-sab na ramya baloy siran na miyakipusada siran kuwala guwani sa disiran pelagwi ko mga talikudan. Na tatapasudin di wala nakiisa. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Teruang ka, alir ka no pagkaumpiya so kapalagwi, o palagwi niyo so kapatayo di na so kabuno, na sa mauto na debu pakisawitan arkano warwar kumaito. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Teruang ka, antawa ay makarener kanu kuwala amay kapakaanta pang kanunian sa marata, udi na pakaanta pang kanunian sa limo, na da akituunira na bagyan nira na salako kuwala apanariga nagutabanga. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Sabna rakatawan wallah supipiman mempuar kanu, gusugi itu taro ko mga pagariran, asong kanur kami. Guda isungiran ko kam bunuay arwar ko maito. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
peliligtang kanweran, na igiram ya kau masuk kalak na may leng kasiran at tengang kairan. Ap ketingera mga matairan, lagi dumikukulu berkanyan sukapatay. Na igira amiyada sukalak na panundir kanweran na mga katiru amagerang, mga liligit kumapya, siran man na dasiran para tiaya, na inilang wala sa mga maliran, na miya beluyuto si ikwalla amalbud. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Arangan iran ko mitempo tampung na dasiran awak, na umakataling umasumi tempo tampung seruman, nama pendingan-dingan iran na ubabu mataan na siran na miyatagu siran ko mga bedawi, na peki isi iran so mga tutulan rekano, na api ya miyatagu siran rekano na da kapagatawiran na rawar ko maito. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Saben-saben naramia denarkano si iku Rasulullah suladi wa namapya, si iku tawa miya belo ya arap niyan subelas wala agu swalungan mauri, gutiad manian swalla sama dakal. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Nakagi amay layo miya marati aya sumitempo tampong na piterweran, agi aya so ini diendir katano Allah agus susuguyan, na tumiuman swalla agus susuguyan, na da amini paguman yang kira narawar sa parati aya agu kambayurantang. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاندوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Adna pedkum ya marate amang amama ati umanyaran suini begira na dihindi ko Allah si erkanian. Na susabad kira na minituman yan susamaya iyan. Gususabad kira na numanayaw. Na desiran pagalin sa sampurna akapagalin. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Kambelasan wala sumyaman uman sabab kukiato maniran, gusiksaan yan sumyaman nangeno kabayaian, udi na pagkataubatan yan siran, mataan aswalla na tatapa manapiya makalimuon. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Napiakan dudu Allah sumya mangungkira kiu tegensiran, ada amya paruliran amapia, nalininding Allah sumya maratia ku kambunuai, na tatapas wala na mabegerap pekapeges. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Napiaka tepadian sutumya bengkira na pedku tirunan ku kitab puun ku mga ilianiran. Gutiagu iyan ku mga puso iran sukalak. Susabaad na papamunoon niyo. Gupapamiyag niyo susabaad. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Napiaki pangwarisan yan rekanu sulupa iran. Gusto mga banguniran, gusto mga tamukiran, gusto lupa ada niyo to kapanaday. Natatapas wala si kulang wantaman nag-uusyan. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Hei Nabi, teruang ka ku mga karumangka,
Aos kanu nakabaya iyo so kawiyag-wiyag ku dunia gusto para hiyasanon. Nasong kanu si kay bagaya kanar kanu so kabaya iyo gu talak ngkos kanu sa talak kamaliwanag. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Naos kanu nakabaya iyo so ikasoswat wala gususugu yang gusu ing demawri. Namataan aswalla na pitigaran yan sumipipiya kanu sa balas samala. Ya nisa'an nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Hei mga karumaw nabi, sadin sa sumugu kerkano sa pakasisingaya mapayag na tekapenon so siksa sa dua takap na miyabaluyo to si ikwalla amalabud. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. Nasadin sa mangungunutan narkano kwalla gususugu iyan gung gelebek sama pia. Na imbagaya meron subalas sarkanian sa takap gutiagara namis kanyan sa pagparamapia. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytum فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Hei mga karumaw nabi, kanaaba kano lagi do pitenggisaan ko mga bubay o pangungunutang kano na dinyo pekaruno kaso katero kamay na mo katataguan sa puso iyan sa gedemen gutero kano sa katero untol. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Guka kadeng kanu ko mga walay niyo gudi kanu pangangarig sa kapangangarig ko kada amalang apaganay. Na tindig ni susambayang gutunayan niyo sa zakat. Guunutin niyo wala gususuguian. Ayad na kabaya wala na alian rakanu may lang sumarsik. Hay, tao ko walay o nabi. Guang kanunian masuti sa sampurna kasuti. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Inna Allah kana latifan khabira. Gutano din niyo sa pupengadian ko mga walay niwa mga ayat wala guungangan. Mataanas wala natata palambasi katao wa kaip. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Mataan na sumimbabayuran tanga mga mamagu sumimbabayuran tanga mga bubay. Gusumya maratiaya ang mga mamagu sumya maratiaya ang mga bubay. Gusumya mangungunutan ang mga mamagu sumya mangungunutan ang mga bubay. Gusumya mangim benar ang mga mamagu sumya mangim benar ang mga bubay. Gusto mga papantang ang mga mamagu gusto mga papantang ang mga bubay. Gusto ki pangangalim babaan ang mga mamagu gusto ki pangangalim babaan ang mga bubay. Gusto giisidka ang mga mama, gusto giisadka ang mga bubay. Gusto mga berapwasa ang mga mama, gusto mga berapwasa ang mga bubay. Gusto kisisiap niran sa mga ginawairan ng mga mama, gusto mga masiap na mga bubay. Gusto kipa katatadam ko Allah sama dekala mga mama, gusto kipa katatadam ang mga bubay. Napitigaran siran wallah.
Samaap gubelas samala. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Nada mapatut ko miarati aya amama. Guda ko miarati aya ababay igira adna ini sugu Allah gususuguyan. Asuguan. Uba adna mabalo ya bagian niran akam baya-baya ko ukitiran. Nasadun sa sorangan niyan so Allah gususuguyan. Nasab naramya dedag sa kadedeg mapayag. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Naguni nagiingkat teruong ku ini kalimuallas kanian gu ini kapedi ikas kanian. Tetapi inka si karumang ka gu kalakan kaswalla. Apagmaan kasi ko ginawang kasungani naswalla na puyag niyan uto. Guip kelekas mga manusia. Aswalla ipato ta ikelekas kanian. Na kagiya minggulala no ni Zaid suhadiyat. Na piyaki pangaruma merkas kanian. Kaanda kebelay kumiyamarat yaya adusa si ko mga karuma o piyamang wera na mga watairan igira amining gulalan nirang kiran suhadiyat. Natata pasusuguan wala na mapenggulawla. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Da ami adin ku nabi adusa si ko piyakairun wala. Okit wala si ko sira na miya nga ipos guni. Na miya bali susuguan wala at taks amadidiyang ka. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Siran na ipsumpairan sa mga suguan wala. Guip kelekiran skanian guda ay kelekiran ay sabu inuntas wala. Na makatatarutup wala apagi itong. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Dama beluy sa Muhammad ama o isa ko mga mamarkano. Naugaid na sugu Allah gumuri ko mga nabi. Natatapas wala si kulang wantaman na katawan yan. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Hey sumiyamaratiyaya. Tadmini wala sa tadmamadakal. وسبحوه بكرة وأصيلا. Gupuru-puru unios kanian ko kapita-pita gusuka gabi-gabi. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Skanian sa papangalimor kanu gusto mga malaikat yan na ipkalimo kanwiran. Kapakawaang kanuniyang puung ko mga lilibut nga makasong kanu kumaliwanag. Natatapa makalimuon kumiyamaratiyaya. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Ayak hormat kiran kualunga na kimberatamo aniran kuala na salam. Gupiti agaran yan siran sa bala sama piya. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Hey Nabi, mataanas kami na sigumis ka saksi. Gupupemanutul sama piya, gupupemaka ikhtiar. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
Gupepenulun ko onot ko Allah sabab sa idinian gupalitaan na masindo. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Napapanutulang ka kumyamaratiaya. Amataan na adna bagian nira na puun ko Allah akakayaan na lebih mala. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Nading kapagunuti sumia mangungkir gusto mga munafik. Gutali kuding ka suka peringa sa airan reka. Gusariging ka swalla. Kamakata tarutop swalla sa sarigan. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Hei sumia maratiaya. Igira amia mga rumakano kumia maratiaya ang mga bubay. Orian ya na iniswin nyo sirang kudan nyo kirampan kiperuradaan. Nada abagian nyo kira na idda ama pagitong iyos kanian. Na bagin nyo siran sa ipakapia ginawairan. Gublagan niyo siran sa kamblaga maliwanag. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Hei Nabi, mataanas kami na hiyalalamir ka sa mga karumang ka suminibaging ka sa mga betangkiran. Gusto miya ke paaro tangan ka apad ko piya kita bener kawala ko kaya tidawa. Gusto mga wata ababayo pagari ama ka. Gusto mga wata ababayo ubabay ama ka. Gusto mga wata ababayo ulaki ina ka. Gusto mga wata ababayo pagari ina ka. Asiran sumia manugalin sa ingedapad ka. Gusto babaya mapaparatiaya o tawaki maniya na ginawa niyang ko nabi. O kabaya o nabi ya kapangarumaan niya nun. Ser kabumia pero. Lioron sumia maratiaya. Sabnara katawa na miso ini paligot amikiran makapantag ko mga karumairan. Gusto miya kepaaro mga tanganiran ka anda keedner ka amasimpit. Natatapaswala na manapiya makalimuon. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Mapakauring kasutawa kabaya kakiran. Gukika kasutawa kabaya ka. Nasatawa kabaya nakaapad ko tawa tiawarang ka nada adusang kaun. Giyutumani maraniya kapakapia aginawairan. Gudiran kapaka pembuko. Guka sesuatirang ko ini bagayang kakiran sa tanan siran. Naswalla nakatawan niyan susisi ko mga puso iyo. Natatapaswalla na matao wa matigir. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Dir ka halal sa mga babay ko oryanaya.
gudir ka halal so kasambi ingkakiran sa pada mga karuma, api ya ikias watar ka o kataydiran, inunta sumya kepaaro tangan ka. Na tatapas wala si kulang wana siya'y natutunggu niyan. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ilah walakin idha du'itum fadkhulu فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Hei sumya maratiaya, di kanusul ko mga walayo nabi inunta o kay dini kano si eko panganangkan. Sa dini nanayawa ikaluto yan. Naugay na igira at yalawang kano na sul kano. Na igira amya kakang kano na belabelag kano. Na di kano pupumanumbatembang sa makapantag sa tutul. Mataan nagyutuman na kebeloya pekaring asaku nabi. Na ipkaya kanunian. Na swalla na dinya ni kaya subnar. Na igiraad na ipagise iyo kiran na hadiyat. Na isaan iyo kiran ko liyo ording. Giyutuman itanto apakasote ko mga puso iyo waguso mga puso iran. Nadar ka numapatot uban iyo ringa sa aso Rasulullah. Guuban iyo pangaruma aso mga karuman yang koorian yan sadayon. Mataan nagyutuman na miyabaluy si ikwalla amala adusa. In tubdu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bikulli shay'in alima. Wad na payagni wa syayudi na pagmaan yus kanyan. Na mataan aswalla na tatapas si ikulang wantaman na katawanian. La junaha alayhinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Da adu sairan si ko mga amairan, guda ko mga watairan na mga mama, guda ko mga lakiran, guda ko mga wata mga mama o mga lakiran, guda ko mga wata mga mama o mga pagariran, guda ko mga babaikiran, guda ko miya kepaaro mga tanganiran idusa, nakalakaniran swalla, mataan swalla na tatapa saksi kulang wantaman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mataan aswalla gusto mga malaikat yan ay pupengalimuiran su nabi. Hei sumya maratiaya, pangni niyo salimus kanyan. Gupangni niyo sa kalilintad sampurna kalilintad. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Mataan na sira nag-iisyin takwalla gu susuguyan na pimurkaan siran walla sa dunia gu sa akhirat gu pitiyagaran yan siran sa siksa apakahina. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Nasira nagiiran isinta kumya marati amanga mamagu sumya marati amanga bebay suderan manggalebek na sabnara miya kaawid siran sa tempo gudusa ama payag. Ya ayyuhan
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Hei Nabi, terwangka ko mga karumangka gusto mga wata ka mga bebay. Gusto mga bebay ko miya maratiaya. Asa pengeniran ko mga uluweran gusi ko mga parasiran sumangan diterniran gusto mga sa pengiran. Kaan ka dilungi so mga parasiran gusto mga rarbiran. Gusto mga uluweran. Giyutuman lebih amarani kakilala akiran na disiran masiyenta. Na tatapaswalla naman na piya makalimuon. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Ebet o dignek sa mga munafik gusto sira na katataguan sa mga pusuiran sa gedemen. Gusto pemangalap sa Madina na mataan na pakipangarasya na mirkasiran din. Orian niya na daa makisiringan kiran rekaro inuntas sumaito. Mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa quttilu taqtila. Dia nga mumurkaan, api anda siran matoo na pepenguan siran, gu pepemunuon siran sa sampur na akapamuno. Sunnatullahi fil ladhina khalaw min qabl, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Okay to Allah sa iko siran na miya nga ipos guni. Nadad na ketun ka akasambii ko okay to Allah. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ipagisir ka o mga manusia subangkit. Terwang ka. Aso katawiro na si ibu ko Allah. Na antawa ikapakito kawan yan ka. Samasi ka na subangkit na kubalo yamarani. Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Mataan as wallah na pimurkaan yan sa mga kafir. Gupitigaran yan siran sa kadag. Khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira. Makakakal siranun sa dayon. Da aketuon nira na panarigan guda at tabanga. Yawma tuqallabu wujuhuhum finnar. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Si ko gawi kaklikli ko mga parasiran ko apoy na materwiran ahay ubatan ubukyaw nutan swallagu kyaw nutan tanus rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Guter uniran akad na nami mataanas kami na kyaw nutan nami sa mga nakudami gusto mga alar kami na miyadadag kamiran kulalan. Rabbana atihim ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Kadna nami beging kasiran sa dua takap kusiksa. Gup murka ing kasiran sa murka amala. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha. Hei sumya maratiya dini suwa sosirana misienta ko Musa na piyakakias kanyan wala ko piterwiran gumia balu isi wala amamenangan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei sumya maratiya unutin Yesu Allah gu teru kanu sa katerwa untol. Yuslih
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Katanur niyan rekano so mga galabukiyo, guna piyan yan rekano so mga dusaniyo, nasa tawa unutan yan swalla gususugu yan, nasa benaramiya kadaeg sa daeg mala. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Mataanas kami na iniayagami sa sarig ko mga langit gusto lupa gusto mga palaw, na dairan pangarawa ubairan uto awidigu ini kalakiran uto, na inawidan uto o manusia, mataanas kanyan ayabtadiyan na salimbuta da amalangyan. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Kagi siksaan wala sa mga munafika mga mamagu sa mga munafika mga bubay, gusto mga pananakoto ang mga mamagu sa mga pananakoto ang mga bubay, gupagataubatan wala sa miyamaratiya mga mamagu sa miyamaratiya ang mga bubay, na tatapas wala na manapiya makalimuon.